ego hosan atskagara unati tsigo alet ne corona slay ga ngiko na ni wan unyomos so saratin anse ne commerce pride of commerce productions ba ang hon quick epina laki karisi treke yoga na turo producer ko ina direct treke turo sisin kame ti turo producer kiki so ngo de bada ke klasen khidani di town khidani di dire khidani di kore ne ba usin aure ne ba ha ngare di ome otko mut mar sari je khona ne ai khai ka oni mi ba mu te kai sita khida dexna studio so ke ta team ke ne ai bi da me di kai so tu khawa da nga ku ben khawa da ke mo khuna ne di town moskia wa ko mo ku ka taw ko ba kam ni dire ngo besen frat pani table da trap yo system di african se ko na mi kan je ku ko ko na ngo ti ton gara mi tamien en wa ku ka ngai tirami tamire tan kware is like don't but that's the listening to you masoma ko na yeah please get yo amigo ni ba kriyo da go ma ta na ka huru khap man ngadi tanunu oda mangang aira khoi kong ka usi da ke tui thonu pungka ulisa ungang wow muta komni khonga ku kho pui ku sa ko tuin wa ku sko tong iyo oda kunga ba ko khomro ngai ai kweb kom kwebang hale di drami tami noe kuna no kweda tita neke house ding lisa se neke sa sisen kuina skone kurina kuro sisen ni ingairang ankain ai batso tida ni mine khoda ke kuri sin ngatma saru di kangas ka guko ika saru di comcastingas sit na ne ngasin ungadet mase hana rakaba kai wadesa tinen ngasara tam kate khoren ngara nominier de best reggae ti best traditional dirami ngabara ke tam amra African woman dira kai amsti ams keni sa indek tare khute ngate ko sira tori haisa khaisara mamu madare me ale da ke mun atma ko di rati ba da khuna unka ti da ke fan self spray kan kagos ke khabana nla kagos ke ngoni sai khabe da ke dangi ti misran uru khabe ne tori hais ne sadara kama ka tu ke isna ba tu comment tara tin asti wana kai ke kuti comment ka ti no amske ise mama se dira men ngasken oro amrosan ngasi amro ba kuri ne ki ngang la bigre ngai sida tin ngai mena oda ni sida ra kayo house di khundang wa o uti ko ndi guiding aroma de ai pe da unna aroma tin boi pikanga ramana nen ke sida din khanga setna am de ngai ke kham to sida ngisi ngang edini kham tin la tsku za mirang ang ngisi nga nguya titska gara oka orna ko biro ba uare of ne khuru u adi ga gara me neske komkasa koi kona komo urisa unwa dindami kai kona ai kweb kong kwebang hane wipau di drami tin omogena ngade ko sing anung sing at mai ko ning mai kai ke on ke ko na ko ma sa si kai wen anung omga ko ke khabe da ge mata ni chan cha gu di grami so chan kha gu wa da ka ne o matai na da ti kha khida ha ba ko khida bel ku chang khida na kha da a ko ngana ta ni ngam kha khida ni khona diba ko ka di tina di dinga wika auga au tina ko ne ko ale khaise tu ya ni sim esa go una flex wa na ire go madisa kai di tina din sa auga thom una thom gu da gera wa da ni sa kai di tina di auga ni sa thom wire salon di tina kanam sa dirami ko ge ko ga da ge wa khun ra klaka sen flex klaka sen di segera ko ron ta segera pa klaka sa isa klaka idane ni khuna sen ko ka ko nga ro ya me kugin ai khago kuge khida ma ngata nga hang ai ba ngai productive kuna di kweb kom kwebang hane no tindani jami ngoi kumi ano kwejang tinda tamai ke usi arna chimus kenesa loading sounds kenesa de durang longse Comas studio loading song Marikari studios kita like ka share ka promote ku ka hunati kere to khwa ka khwan hani dare
ida satu no bang uga ko tinam ke taw bara kunam ka mati duni kungkri so ne ke kung haroga satina to etang habo sa ngata ni ko habo de ke umanisa anwa sa choti visa ke anwa sa sto dong salam tu na o maudi na da ki wa khaima sore man thire da saratina ku isensa nen ke sara di khuna like subscribe share